Tinga ajitan geji thola ngugan khala maza tembu mebatan magan ge ringo ma sabe kange shi cheshin be kaptir zamling ki nane ngugan tan benjo ge chokpa cheshu yinbe Credit Suisse ge magan chomje kongze gang gajin nishu zapshi zamshi ma sa yoba tene taba ge lukyu thola chunyu mebshi imbre Jigdong gege ngabju ngazhu lo sanzu chebe Europe na ne nguga ningshu dan cheshu yinbe Credit Suisse la salhakbe nimu ma shi ge dakbu zuwu Saudi shungi nguga ne ma zi zungjo mangdu dongyu mebe seta chebe je la magan gi ringun sabe kangen shi che yube nguga tene nguji wa da ma zi zungjo ba cue tezum si gyu che do Suisse yu shungi nguga sane ago timbu ngabju ngabshi yi polyon lingde ma zi dingyi yoba genlin na yoba tang Suisse yu shungne kya nguga tela ma zi dingyi tang yidun rungwa shi yinbe seta na be je la sa puyu nimo magan gi ringun tempu par yubri. Ya Amerike na do nguga kala kange mutu di teki yoba de First Republic Bank sewe ngugan ge magang yang gajin nishu zakji zamshi ma sa yobe ma zi dibgu kange che si bu yimshi. Amerike ma zi zungjo teki kele kan che shu Black Rock ki jigyab ge The Garden saka la rinpe ngugan mangbu shi la kange che kyu ko zu si bu re ji tsuba na yubri. Ungan chamze tala nyamshi kang bir ra le ge nyamshi ba art ha gengi. If you have your money in First Republic, it is still safe. Nguga There's an te implicit na guarantee by nguju the wa Fed. tsu So mangu ka ne kyunggu me they ba said chi ra depositors gu aren't yin be going to gelin get na ba first. ta We're going to look at all simza the gu regional du banks me and be make ti sure the ju na yu depositors. shi te pa na ben jo yi shi ba tsu nguga ka la ka nge che shin ba ma de ba a mi ji ge ge nan ge ben jo ne ta ni sang du zhuo xin yu ba sung gi yu ba ta te ya ben jo nyam shi ba ma ke zer di ge Indicators and everything under the hood suggests Ngo that so gi inflation should ringgong pa continue be to ka nge moderate. te We're ta not at the rim end shin of the se Federal de Reserve's rate hike. ben jo It gi should ne ta continue to sang du moderate. zhu We're gyu not kap at the chyo end su of gyu the shin yu Federal ji sun Reserve's yu rate shi hike. We're getting a very mi ji ge close. na ngu ga ni tu jik do ma zi di be ka nge shi che be ji la u ngu ka ne ngun cha che na sa go ji ma po lun ge ge ga par gyu che shi shi yu ba de ri ya ne gab jin tu ga na si be chö ba yong shin yu shi